ari ukwemera vyenda icaha ariko sibyo nukuvuga ngo umuntu usaba imbabazi ni umuntu ufite umutima uciye bugufi aho umuntu ugendera mu muco ikintu cya gatatu azakora ni umuntu ugira gusenga akabigira ubuzima gusenga abantu benshi bazi ngo kuja gusenga nukugenda gusa ku cyumweru gusenga n'ubuzima bw'umukristo kuko gusenga niko kudushoboza gutsinda imyambi y'umubi niko kudushoboza guhinduka abanyembaraga gusenga n'ubuzima bw'imbaraga cyane gusenga n'ubuzima bw'imbaraga cyane iyo uri umunyamasengesho uba uri umunyembaraga ndagira ngo mbabwire n'ubu ngubu hari ikibazo dufite cy'abanyamasengesho iyo bavuze ngo abanyamasengesho nibatambuke abantu benshi ubona basa nkaho basiganye abandi nabo baguza amafirimbi yo kuvuza baravuga ngo ni twebwe abanyamasengesho bazababona barya bicaye ari abanyantegenke hari ikintu ushaka kukubwira ubuzima bugaragara n'ubutagaragara buratandukanye ugomba kumenya ko ubuzima butagaragara aribwo bukomeza ubugaragara ubuzima bugaragara bukomezwa n'ubutagaragara hari abanyamasengesho barara bataka hari abanyamasengesho barara barira rero kugaragara cyane ntabwo ari byo bivuze ko uri umukristo cyane ahubwo bivuze yuko ukomejwe n'abandi batagaragara kuko ubuzima butagaragara buri mw'Imana ugomba gukora cyane mwibanga mbere yuko uza kugaragara kuko ari ijambo Buduma yaravuze ngo mbere yuko uza kugaragara muri rusange mu bantu benshi ugomba kuba warafashe ibihe byiza byo gushorora imizi iriye ugashora imizi kandi gushora imizi ni ubuzima bugendera mu muco ubuzima bugendera mu muco ni ubuzima busenga kuko gusenga haba mw'imbaraga zibasha gukomeza umukristo muri uru rugendo ikintu cakane kiza kiranga umuntu uri mu muco ni umuntu ugira urukundo twaraye turusobanuye urukundo ntabwo ari ikintu tuvuga mu magambo ntabwo ari rwa rundi uzubwira inshuti yawe ngo urayikunda urukundo ni igikorwa gikorerwa mu mutima kandi urukundo ni igikorwa kigaragara iyo ceze ni igikorwa kigaragara iyo waceze urukundo ntabwo ari amagambo urukundo ntabwo ari umuvuka urukundo ntabwo ari amasano dufitanye mu kazi urukundo ni Imana muri twebwe iduhesha gukunda abandi ni ukubona integenke zawe kurusha ukubona integenke za bagenzi bawe iyo umuntu akubwira ngo aragukunda ntabwo nizera yuko ari kuba waramugabiye inka cyangwa waramugabiye imodoka oyaye ni ukuba warihanganiye integenke za mugenzi wawe nimba uyu munsi umugabo aza kubwira ngo aragukunda agomba kuba yarihanganiye integenke zawe abantu batandukana ntibaba bakundanye kuko gukundana kuri jewe gukundana babisobanura kuri jewe gukundana ni ukwihanganira integenke za mugenzi wawe nimba warihanganiye integenke zanje urankunda ariko nimba unkundira icyo mfite cyangwa ico duhuriyeho ntabwo uraba inshuti yanje ngiye gusoza